wallagga wal male maal qabna atumatti si arga wal male maal qabna gimbi modam bido wal male maal qabna Kabna siade kotu etawal male mal kabna ya o jede sirgambe tu jede imale ka jede kosie ga jede ya ሰላም ናችሁ ሰላም አለይኩም አከም ጅርተን كيف الحال ኦኬ በቅድሚያ በእውነት እናንተ አባቶቻችን እናቶቻችን ወንድሞቼ እህቶቼ እዚህ ያላችሁ በዚህ አይነት ሁኔታ በዚህ አይነት ተሰብስባችሁ በባቡል ከይር ማለት የከይር መንገድ ይመስለኛል ትርጉሙ አረብኛውን በደንብ ባልችለው የዳህና የሰላም መንገድ ነው የበጎ ስራ መንገድ ነው በእህታችን በማዳም ሐናን አማካይነት በዚህ በተዘጋጀው መድረክ ላይ ስለተጋበዝኩ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ በፊት በርካታ መድረኮች ላይ ገኛለሁ ይሄኛው መድረክ ግን ለኔ የተለየ ስሜት ነው የሚሰጠኝ ሰው ምንድነው እናንተ እዚህ ያላችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶቼ ልትሆኑ የምትችሉትን ካላችሁ እናቶቼ ለሀገር ትልቅ ውለታ የሰራችሁ ሰዎች ናችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችሁ ናት እናንተ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ለእናንተ ውለታ መክፈል አለባት ለሰራችሁት ውለታ መክፈል አለባት ይሄ ደግሞ በእህታችን በማዳም ሐናን አማካይነት እየተከፈላችሁ ነው ትልቅ ነገር ነው አመስግኑልኝ እሷን ለእናንተ መርዳት እናንተን መንከባከብ ማለት እናንተን እዚህ መያዝና በዚህ አይነት ሁኔታ መመገብ ማስተዳደር ማከምና የመሳሰሉትና አገልግሎቶች መስጠት ማለት እኔ እርግጠኛ ነኝ በየትኛውም እምነት በሰማይም በምድርም ቅድስና ተግባር ነው ብዬ አስባለሁ በጣም የተቀደሰ ተግባር ነው አልሐምዱሊላህ ይሄ ተቋም ሃይማኖት ቋንቋ ዘር ቀለም ሳይለይ በሰውነታችሁ ሰው በመሆናችሁ ብቻ ዜጎች በመሆናችሁ ብቻ ለሚያደርግላችሁ ድጋፍ አሁንም እንደገና አመስግኑልኝ ከዚህ በለጠ ደግነት የለም ይሄ ትልቅ ደግነት ነው ይሄን ደግነት እግዚአብሔር እድሜ ይስጠው ይሄን ተቋም ከፍ ያርገው እናንተም አይዟችሁ በርቱ እንደ ግለሰብም እንደ ዜጋም እንደ መንግስት ሰራተኛም እንደ ፓርላማ አባልም ከናንተ ጋር ነን የናንተን ጉዳይ
በየቦታው ያነሳል ለእናንተ የምትደገፉበት ሁኔታ ለመፍጠር አስፈላጊውን ነገር በበኩሌ እኔ ለማድረግ ቃል ገባለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። baay'ee nagammachiise wanni asitti arge dhaabni Baabul Khayr jedhamu kun lammiiwwan biyya kana karakkatan ka waan nyaataa dhaban ka bakka ta'an dhaban hunda walitti qabee asitti amantiin ala gosaan ala afaaniin ala akka tokkotti tajaajiluu isaa waa'een argeef baay'een gammade. warra sitti jiran kun warra sitti gargaaraman kun biyya isaaniitiif waan baay'ee hojjetaniiru. Biyya isaaniitiif waan baay'ee galchanii galma baay'ee godhaniiru. Haa ta'u malee ammaan kan rakkatanii baay'een isaanii bakka kufan dhabanii waa'ee asitti dhaabni Baabul Khayr jedhamu kun walitti qabee waa'ee waan hojjetaa jiru kun baay'ee na gammachiise. Baay'ee waan guddaan arge. Asirraa namni hundi dhufee kana laaluu qaba, baruu qaba, waan akkasii dhaaba kana gargaaruu qaba waan jedhuun jedhu. Faayidaa guddaa qaba. Biyyaafis, uummataafis, mootummaas gargaara. Qaama mootummaan cufuu hin dandeenye bakka mootummaan keesseenuu hin dandeenye dhaabni akkanaa kunniin hin cufu jechuudha. So uummata biyyaas baay'ee tajaajiluu danda'u, biyyas baay'ee gargaaru, mootummaas baay'ee gargaaru, baay'ee nu barbaachisan warri akkanaa kunniin. Baabul Khayr gargaara, Baabul Khayr dhaqaa laalaa, dhaqaatii akka cimu kan caalaa akka ol ka'u isarraa baraa jechuun barbaada. Nagaatti. Assalamu alaikum. እኛ ዛሬ እዚህ የተገኘው ባቡል ኸይር በጎ አድራጎት ድርጅት ልንጎበኝ ነው። حياكم الله، مرحبا بكم
طبعا إن شاء الله أتمنى أن يترجم الإخوة هذه المداخلة. نحن في باب الخير نرجو الخير. الحمد لله. نعم بالضبط، نرجو الخير. الله يبارك فيك. لأننا نريد الخير لأمتنا ولبلادنا، ولن تتقدم أمة ينعدم منها الخير ومن أبنائها. ولقد وضعنا الله في هذه الأماكن، في هذه المناصب، في البرلمان، بين قلوب الشعب الإثيوبي لأجل أن نفعل الخير ونحث على الخير إخواننا وأهلنا. الحمد لله. الحمد لله. بالخير تسود الأمم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يقول الله عز وجل. عندما دخلنا إلى باب الخير، هذا المكان الذي ينبض بالخير حقيقة، تلك النسمات التي تفوح من هذا المكان، والناس يتكاتفون، مسلمون، مسيحيون، من ديانات أخرى، لغات وألوان، كلهم في مكان واحد لأجل أن يتعاونوا على البر والإحسان، لنقول أن هذه الدنيا لا زالت بخير. جزا الله القائمين على هذا المكان خير الجزاء. أختنا حنان محمود مؤسسة هذا المشروع العظيم لإثيوبيا، ستظل تتذكرك الأجيال، ستظل تتذكرك الأجيال، لأنك مديت يد الخير لهم ولن ينسوا هذا الأمر، وهم يستمعون إلى قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فنسأل الله عز وجل أن يجزيها بخير ما يجزي أهل الخير، ونسأل الله أن يشرع هذه الأبواب في إثيوبيا جميعها. الشكر، كل الشكر لكم إخواننا، آباءنا، أمهاتنا، جزاكم الله خير الجزاء. أنتم شرفنا، أنتم نحن من نفتخر بكم، لأن الله عز وجل اصطفانا لنأتيكم وننظر إليكم وتشجعوننا على الخير بهذه الوجوه الناظرة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في قوتكم وفي صحتكم، وأن يفتح لنا ولكم أبواب الخير والرزق، وأن يغلق عنا وعنكم أبواب الشر والمكروه. الشكر، كل الشكر لكل القائمين على هذا المشروع. سعادة السفير دينا مفتي عضو البرلمان الإثيوبي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نشكره جزيل الشكر أيضا لوجوده معنا في هذا المكان، ونحن إن شاء الله دائما معكم، لن نقصر عن أي جهد بإمكاننا أن نقدمه لكم لأجل الخير ولأجل أن ينتشر الخير. والسلام عليكم ورحمة الله Si arga wal male mal kabna
malkamna ulfaadha waan guddaadha khayriin nu hojjennu madaa lubbuu keessa jiru qulqulleessa jechuudha khayrii yoo namni hojjete biyyi ijaaramti amma wayitii baabul khayrii kana seenne wanni nuun argin hin jiru dalagaa khayrii kanaaf namni marti akkanatti amantii ofii waliin mara afaan ofii waliin mara ka bifni jijjiiramu ka yani hojja تكمان أستي والغرغارو فستي أرجمن رب جزاء سني هذا بوجناني والرئيسان الرجل بلتي تهنا بلتي وان قد خيري كنا فهجت بلتي تهنا أستاذ حنان محمود والرأس كيس هجت اللي رب جزاء سني هذا وهذا كبجمو كنا ولين رفني زياروف خيري كنا لالوف أمباسادور دينا مفتي كبجمو كنا كنولين جيران اللي برلمان كيسا نما دبلوماسي توبيات اللي قد دبلوماسي رتورني باب الخيرين زيارة جنة خيري هجت شوف أسلفني وان قد تنتي دقيمي وان بريدة وان دس نمجدو أكنا هاتاتو بربان نبيتين خيرين هافجأوا بربان نبيتين مركز أما ويتيو السين تن باب الخيري تن نما مرة كبيتين جالتو فتو إسانية جتي أرقتن نمني خيري جالتو مرتي كبجمو كان إرّا دكتور أبي إرّا هجا نما بكما كتوبيا أسكيس جرمرة أسلفني خيري كان هجتني هاول غرغر رجتشودا هاولين دابن رجتشودا نما ركوك أبو ها ركوسن إرّا فجسنو ها ركوسني إرّا تلاففنو هجا دندينون وربينو دنديس كنان سنيف جتشا كوني وان قدّارا ومن كان مرت اللي خيري كانتي هاتي فوفو بربانا غلطوما الفارنا እንግዲህ ዛሬ የተከበራችሁ እንግዶች የባቡል ኸይርን ቤተሰቦች አክብራችሁ ለመጎብኘት ስለመጣችሁ በእኔና በባቡል ኸይር ቤተሰቦች ስም ከልብ አመሰግናለሁ አላህ ይስጥልኝ ያው እንግዲህ ባቡል ኸይር የበጎ አድራጎት ድርጅት ከተመሰረተ 4 ዓመት አልፎታል በ126 ሰው ተጀምሮ አሁን 3880 ሰው በቀን 2 ጊዜ ይመገባል ምሳና አራቱ ማለት ነው በቤተሰቦቻቸው ደግሞ አሉ 4 ልጅ 5 ልጅ ያለው አንድ ላይ ምናልባት በዚህ በባቡል ኸይር እስከ 15000 16000 ሰው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ይጠቀማል ማለት ነው አላህ ለዚህ ቀን ላደረሰን ጌታዬን አመሰግናለሁ ሁላችሁም ቤታችን ክፍት ነው በራችን ክፍት ነው መታችሁ ባቡል ኸይር እንድትጎበኙ ከእናቶች ጋር ከአባቶች ጋር እንድትውሉ ነው መጋብዘው ኢቲቪንም ዛሬ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ አላህ ይስጥልኝ ሁላችሁ ሚዲያዎች እየተባበራችሁ ነው ያላችሁት አላህ ጀዛችሁን በከሪ ይክፈለው አመሰግናለሁ እንግዲህ በቀድሚያ ያው እናንተንም አምባሳደር ዲና ሙፍቲንም መሐመድ አላሩሲንም ከልብ አመሰግናለሁ ከዚህ ሁሉ ማህበረሰብ ጋር መጥቶ ውሎ ከጎናችሁ ነኝ ማለት ቀላል ነገር አይደለም ሰው ማለት ዋናው ሳይኮሎጂው ነው የሰው ልጅ በገንዘብ ብቻ ይመስላል እርዳታ ከጎኑ በመቆምህ ራሱ እርዳታነትህን ከጎኑ መሆንህን ታሳያለህና እኔ ሐቂቃ በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ ላይ በጣም ማከብራቸው አምባሳደርንም በጣም ማከብራው ነት መሐመድንም በጣም ቦታ መሰጣቸው ሰዎች ስለሆኑ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ሁላችሁም መንገድ ስራ ላይ የስራ ኃላፊዎች ሚኒስተሮች ያንዳንዳችሁ መታችሁ ይሄንን ደስታ እውነት ይሄ ደስታ እኮ ነው ብዙ ለማህበረሰብ ያገለገሉ ሰዎች መሃል መገኘት ደስታንም ይሰጣል ያለህበትን እንትን ቫልዩ እንድሰጠው አላህ የሰጠህንም ጸጋ እውነት አላህ የሰጠህን ኒዕማ እንድታስተነትን ያደርጋልና ኑና ጎብኙ ነው ማለት እንግዲህ ደስ ብሎኛል በጣም እውነት ለመናገር በጣም ነው የሚደሰቱት ለምን መሰለ በሚዲያ የሚያዩት ሰዎች ቲቪ ያላቸው ናቸው
ሚዲያ ላይ እነ መሐመድን ዲናን የሚያውቁ ቲቪ ያላቸው ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ከጎዳና ይመጡ ናቸው ኢቭን ቲቪ ሚላቸው እንደዚህ አይነት ፖዚሽን ላይ ያለው ሰው መጣ ሲባል አሃ ለካ ወገን አለኝ ለካኔ ወገን አለኝ ብለው ያስባሉ ይሄ ነው ትልቁ ነገር ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እኔ ከመነግርህ በላይ ነው እንግዲህ ከመስጊድ በር ላይ ከቤተ ክርስቲያን በር ላይ ከጎዳና ላይ መጡ ናቸው ቀላል አይደለም ከነዚህ ሰዎች አይዟችሁ ማለትና ይሄ ነው ጥቅሙ ሰዎቹ በጣም ይደሰታሉ ለካ እንደዚህ አይነት ሰው ምኛን ይጎበኛል እንዴ ይላሉ እንግዲህ ያው በመኪና እናደርስላቸው ሰዎች አሉ ምናልባት አምባሳደር ካልቸኮለ አንድ ቤትም ቢሆን እንሄዳለን ብዙ ነገር ነው የሚሰራው እንዳይኸው አልহামዱሊላህ ወደፊት እንግዲህ የትኛውም እናት ኢትዮጵያዊ እናት ጎዳና ላይ እጇን አትዘረጋም በየቤቷ ምግብ ይደርስላታል የምግብ እጥረት አይመጣም ብለን ነው ለ10 አመት እቅድ የምንሰራው ይሄም የሆነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጎናችን ሲቆም ነው ኢንሻአላህ አላህ ቀዳችንን እናሳካ ያድርገን በቅርብ 5000 ካሬ ከክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ተረክበናል እዛ ላይ ትልቅ ፕሮጀክት አለን ለወጣቶች ለሀገር ለእናቶች የሚጠቅም ሁላችሁም ከአንድ ብር ጀምራችሁ 7335 ኦኬ በማለት እዚህ ላይ እንድትረባረቡ እንድትጎበኙ አንድ ቀረጢት ሲሚንቶ እንድታመጡ ነው መጋብዘው እንግዲህ አላህ ይስጥልኝ Come now.